Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Huchaka ya Diosmanta karuyana, ya Diosmanta mitikushpa kawsanata yuyanami. Kutin mana huyaypaktapish huyashkani. Ya Dios kikinta ñukata mashkangapak lluksishka. Kikin ñuka Dios mandashkamanta anchurishpa karuyashpa kawsakunchik. Mana kashpaka ñukanchik llakikunata, ñukanchik problemakunatachu paypak makipi mana churasuninchik. Mas
Samupasun imanaza kangichik. Huyak Dios bendeciachun nishpa kunampish kikinta acompañanga pakshamuni y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Y a Diosmi kikinta ñukata mashkan. Ama yuyashun ñukanchik Diosta mashkashkata. Kay yachaypika mana huyipajtapish y a Dios huyashkatami rikushun. Sinallatik yuyarishunmi y a Diosta mañanaka mayvalikpish poderta charishkatapish sinallatak ñukanchik paypaj makipi mingarinata yachana. Jonás capítulo 1 verso 17 penin mandak Diosatikmi chay mama kuchapika Jonásta mishpuchun suhatun chalwata charikurka. Chay chalwa mishpukpimi Jonáska kimsa punllata kimsa tutata chalwapa wiksa ukupi karka. Kaymi ñukanchikmanka yachachin intendichin Diosta mañana achka balik kashkata chinallatak ñukanchik kawsayta paypaj makipi mingarina. Ashimi kanga ashata kikin ñuka yuringapaj imashik kanman karka ñukanchik Jonaspaj lugarpi kashka kashpaka imashinashik kanchikman karka ashimi kanchayta yuyarina. Shinapish huchaka kanmi ñukanchik yaya Diosmanta karuyana yaya Diosmanta mitikunata nina kutin yaya Diospaj mana huyipajtapish huyashka kanmi ñukanchik mitikushpa ñukanchik Diosmanta laduyashpa rikukpipish Dioska katin Dioska mashkanamun rin kikinta ñukata huyashkamanta. Kikin ñuka Dios mandashkamanta mana chayta ruashun nishpa mana chayta paktachishun nishpa laduyakunchik karuyakunchik mitikukunchik mana kashpaka ñukanchik llakikunata ñukanchik kipikunata mana paypaj makipi churashun nishpachu kawsakunchik mana huyipajtapish Dios huyashkaka mana chaykushpa kikinta ñukata mashkashkami. Chaymi ñukanchikta katishpa rin mashkangapaj tigrachingapaj nitukunchik. Chaymi mana huyipajtapish huyashka. Ashimi kan ñukanchik ashata chimbapurana Jonás capítulo 1 wan shinallatik Jonás capítulo 2 wan. Imatik tiyan kay ishkindik capítulo kunapi rikushpa chimbapurajpi. Kallarinkapajka kay capítulo 1 pi rikuitukunchik Jonáska yuyarkami Tarsis llaqtamun rinata mitikushpa. Mana chaymanchu Dioska mandarka. Yaya Dioska nirkami Nínive pueblomun richun. Chaypi Diosmanta parlagrichun. Y allitik millayta rushkakuna karka kay Nínive llaqtapi kawsakuna y paykunata arrepentirichik mana arrepentirikpi mana Diospakmun kutirikpika yaya Dios kankunata llakichingami chayta willanamanmi kacharka yaya Dios. Chay mingaitami kurka. Shinapish shuktik ñanta hapirka. Jope llaqtaman rirka shuk barcopi wicharka Tarsismun rikuq barcopi boletota randirka wicharka kutin chaymantaka ashtawanchu uku kipikunata wakichinapi pakalla mitikunata yuyarka. Payka yuyarkami tukuy kay mundo tukuy kay pachapi ima llakikuna ima problemakunata kungarinata nishpa. Chaytami yuyashka kanga pay. Ya Diosmanta mitikunata pudina shina. Achkakuna ñukanchikpish chayshina yuytukunchik. Llakikunawan kani, problemakunawan kani, ñamana chaytaka rikushanini, ña chaytaka mana uyashanini nishpa ñukanchik mitikunata yuyanchik, pakatukunata yuyanchik. O imakunapi mitirinchik, kungaringapak nishpa chay problemakunata chay llakikunata. Mana pudishunchu mitikunata, mana pudishunchu kishpirinata, ima llakikuna, ima problemakunamantaka. Rikunchik Jonás runa, mana pudirkachu mitikunata, mana pudirkachu pakatukunata, y Diospaj ñawpakmanta. Chaypuk washa rikuytukunchik hatun mamakuchaman sitarkakuna. Y chaypimi shuk hatun chalwa payta mishpurkanin. Mantak Diosatagmi chay mamakuchapika Jonásta mishpuchun shuk hatun chalwata charikurka. Capítulo 1 verso 17 pinin. Chay chalwa mishpukpimi Jonáska kimsa punllata kimsa tutata chalwapaj wiksa ukupi karka. Jonás runaka mana Diospi krishanirka. Jonás runaka mana Diospi confiashanirka. Dios mandarka Nínive llaqtapi willagrichun, pero pay mana kasurka, mana confiarka Dios imata rurasha nishkapi. Pay kikinpaj kawsaypipish, mana rikuytukurka pay kasushkamanta Dios imata ruraytukushkata. Mana sakirka Dios mushuyachichun, Dios cambiachun paypaj kawsayta, shinallatik mana sakishanirka, y a Diospaj ashtawan hatun ruray, y a Diospaj ashtawan hatun plan paktashka kachun. Y a Diospaj hatun munaymi karka tukuykunata kishpichina. Tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunata kishpichinkapaqmi shamurka y a Dioska. Y chay plan, chay hatun propósitutami mana paktachinata yuyarka. Chaypimi payka harkata churasha yuyarka. Dioska mana tapungachu kikinta ñukata pay imata ruranataka. Mandak Diosmi yachan.
mandak Diosmi imapish kikinpag ñukapagpish alli kashkataka yachan. Rikuytukunchik kaypi mancharinapagmi kan Jonás imallata rurashka Diosta mana kazungapag, mana chaskingapag Dios mandashkata, Dios imata nishkata yuyarikushkami kanga, imashinata rurasha, kazusha mana kazusha, mana chaymun rishanini. Mitikunata yuyarka chaypag randika, mandak Diosta kazunapag randika. Chayta rikuytukunchik shinakakpi capítulo 1pi. Jonás runaka mana Diospi krirka. Jonás runaka Diosmanta mitikunata yuyarka. Mana sakirka y a Dios mushuyachichun paypag kawsayta shinallatik shuktikkunapag kawsaytapish. Chaywanka kutin shukchakata fitikshina karka y a Dioswan apanakuypi. Kutin capítulo 2pika chay chakata kutin allichin nitukunchik y a Dioswan apanakuypi. Imashina y a Dios tamañashpa. Rikuytukunchik capítulo 2pika rimakunmi Tayta Diosta Jonás mañashkamanta. Rikunchik verso 1 nin Jonaska chalwapag wiksa ukupi kashpami mandak Diostaka kashna nishpa mañarka. Imashinashik kanga shuk chalwa ukupi Tayta amituta mañanaka. No sé kikin may lugarsapi Diosta mañashkanki. Shinapish mana sumaqchu kashka kanga kay hatun chalwapag wiksa ukupi ya Diosta mañanaka. Shinapish kayka rikuchinmi ñukanchik Diosta mañashkataka payka chaskishanin maypipish ñukanchik mañaytukunchik ya Diosta. Imashina situacionpi kashpapish ñukanchikka ya Diosta kaparitukunchik ya Diosta mañaytukunchik chayta kaypi rikuytukunchik. Wakinpi nitukunchik ya Diosta mañana kani iglesiallapi. Rikunchik astawan kay mañashkamanta wakin yuykunata. Kallaripika rikuytukunchikmi pay imashina kashkata kallarishpa parlan kallarishpa willan ya Diosman. Ñukaka llakiwan kashpami mandak Diostaka mañarkani payka uyawarkami. Wañushka shina kashpa kanta kaparikpika uyawarkankimi. Jonaska Dioswan parlakun. Kutin ya Dioswan confianza, ya Dioswan comunión, kutin tigran, kutin kallarin, chayta mashkakun Jonás ya Diosta mañashpa. Paypag problema kunata ya Diospag makipi churan nitukunchik. Ñukataka mama kucha chawpipi mari shitawarkanki. Timburikuk yakumari mishpurka. Kambag yakukunaka kayman chayman kuyurikushpamari ñuka hawata pasarka. Chaymantami kambag ñawpagmanta shitashka kashpapish kambaglla sumak wasitaka rikusharagmi nirkani. Yakuka tukuymi mishpurka. Hatun yaku ukupimari karkani. Yaku mismakunami ñuka umapi pillurka. Jonás pay imashina kashkata kallarishpa parlan. Paypag yuykuna, paypag munaykuna imalaya kashkata rikuchirka. Shinallatik nitukunchik kaypi paypag problemasta, paypag llakikunata Diospag makipi churarka. Verso 6 nin urkukuna chawpimanmi uriyarkani. Ña wañuypag allpa tapashka shinami karkani. Chashna kagpipish ñukata mandak Tayta Diosa kanmari ñukataka pambashka ukumanta llukshichiwarkanki. Ashtawan rikunchik paypag wakcha almatapish y a Diospag makipi mingashkata surashkata. Ñuka wañukrikushpami kan mandak Diosta yuyarirkani. Ñuka mañashkataka kambaglla wasiman uriyashkatakmari. Ashtawan rikunchik pay imashina yuyashkata. Chay ratu pay imashina kashkatapish rikuchirka, willarka, parlarka. Tukuripika paginin ya Diosta. Chay llakipi kashpa, chay problema pikashpapish mana payka kijarikun, mana payka huchachikunchu. Ashtawanpish rikuytukunchik payka paginin, pay llakipi kashpa, pay problema pikashpapish. Y chaymantami Dios kutichishka kashamun. Rikunchik verso 8 nin rurashkalla Dioskunata yanga mañaqkunaka kambag huyaytami kungarinkuna. Ashtawanpish kantaka ñuka shimiwan kantashpami alabasha. Animalkunatapish kushpa wañuchishami. Kanman imata kusha nishkatapish kushatagmi. Mandak Diosa kanllami kishpichik kangi nishpami mañarka. Jonás runaka Diosta alabarka. Pay llakipi kashpa, pay chay sinchi punllakunata apakushpapish nitukunchik. Mana hawallachu kashka kanga hatun chalwapag wiksa ukupi kana. Pero shinapish Tayta amituta alaban. Mandak Diosta allinin, mandak Diosta hatun yachin. Paginin y chaypag washami kay hatun chalwaka shungu tigrarka Jonás runataka yaku filupi. Mandak Diosatag kutin mandakpimi Jonasta mishpuk chalwaka chakishka allpaman lluksishpa Jonasta shungu tigrarka.
ya Diosmi katik oportunidad takurka ni tukunchik. Chay hatun chalwapaj wiksapi kashpaka wañunapaj, ña chaypi chingarinapaj paypaj kawsay tukurinami karka. Chayta chari yuyarka Jonás runapish. Kaypimi rikuy tukunchik, Yaya Dios katik oportunidad takun Jonás runaman. Capítulo 1 pi rikurkanchik Jonás runaka kariyarka, mana krirka, mana confiarka Diospi, mana sakirka Dios paypaj munayta paktachichun paypaj kawsaywan. Y chaymanta pay munashka shina mitikunata yuyashpa payka shuktilado morirka. Shinapi rikunchik kutin kay capítulo 2 pika chay hatun chalwapaj wiksapi kashpa ña imata mana ruritukushpaka kumurina tukurka, humillarina tukurka. Y Dios tamañan, Tayta Dios ayudawi nin. Chaytami Dios kashuyan kikinmanta ñukamanta. Shinapish ñukanchik mana chayanachu kanchik kay shina hatun llaki, kay shina hatun problema pikanaman. Y a Dios ta mashkangapak, Dios ta mañangapak, Dios ta yoringapak, chinallati ñukanchik kawsita paypaj makipi mingaringapak, paypaj ñawpajpi kumuringapajka, mana shuk llaki, mana shuk problema tachu shuyana kanchik. Achka kutin chaytami shuyashkanchik. Rikunchik kay capítulo 2 pika, y a Dios ta mañanamanta rikuchikun, y a Dios ta mañana ka mayvali kashkata, y a Dios ta mañana ka poderta charishkata. Shinakajpika imamantatik ñukanchikka mañana kanchik. Chaypakpish y a Dios pakshimipi ñukanchikman wakin ejemplos kunatakun. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 16, 17 y 18 pikaitanin. Imapipish kushiklla kaychik, Dios ta mañarakuychiklla. Ima shina kashpapish, Dios taka Dios solo pagi nikuychiklla. Cristo Jesús ta krikkunataka Dios ka chashna rurashunmi munan. Kushiklla kaychik, Dios ta mañakuychinin tukuy imamantapish. Dios taka Dios solo pagi nikuychiklla. Tawka allikunatami chaskishkanchik Dios manta, Dios solo pagi nikungapaj. Chayta ñukanchik amatij kungarishun. Y chaymi kan krikkunapaj mingashka, krikkunapaj mandashka. Kishpichik Jesucristo mañanamanta yachachishpapish nirkami. San Mateo capítulo 6 verso 5 manta urima rikuitukunchik nin. Kan Tayta Diosta mañashpaka ama chay mishkishimi hayak shungukuna shina mañangi. Paykunaka shuktajkuna rikuchun nishpallami tandanakuna wasikunapi ñan muyurinkunapipi shayarishpa Tayta Diosta mañankuna. Paykuna chashna rurashpaka ña kayllapitagmi allitaka hapin chashna mitukun. Ashtawanpish kan mañashpaka kambak wasiman yaykuy, punguta wichkay, chaypi kambak yayata pakallapi mañangi. Kan chashna pakalla mañashkamantaka pakallatapish rikuj kambak yayami tukuykunapak ñawpakpi kanmanka allitakunga. Kankuna mañashpaka ama chayllatataq kutin rimarishpa mañaychikchu. Dios tamana kasuqkunallami Dios uyangami yuyashpa kutin chayllatataq rimarishpa mañankuna. Kankunaka ama paykuna shina rimarishpalla Tayta Diosta mañaychikchu. Kankuna manarik mañakpimi kankunapak yayaka ima illashkataka ñayachan. Chaymanta kankunaka kashna mañaychik. Hawa pachapi kaq ñukanchik yaya kantaka hucha illak kashkamanta tukuykuna allinichun. Kan mandana punlla shamuchun. Imashinami hawa pachapi kan munashkata rurakun, shinallatak kay pachapipish kan munashkata rurachun. Ñukanchik mikunata kunan punllapish kuway. Imashinami shuktajkuna ñukanchikta ima mana allita rurashkakunata perdonanchik, shinallatak ñukanchik huchakunatapish perdonapay. Shinallatak ima mana allipi urmachun ama sakiwankichu. Tukuy millaymantapish wakichiwanki. Kanka wiñayta hatunmantaj tukuyta ruraytukuj alli sumaqmi kanki. Chashna kachun nishpa mañankichik. Ima mana allita rurashkakunata kankuna perdonakpika hawapacha kankunapak yayapish kankunapak huchakunata perdonangami. Ashtawanpish kankuna shuktajkuna ima mana allita rurashkakunata mana perdonakpika kankunapak yayapish kankunapak huchakunata mana perdonangachu. Shuktik ejemplo, imamanta ñukanchik ya Diosta mañana kashkami Génesis capítulo 25 verso 21 pi. Isaacka paypaq warmi Rebeca mana wachaq kaqpimi mandak Diosta mañarakurkalla. Chashna mañashkataka mandak Dioska uyaqpimi Rebeca kachichurka. Shuktik ejemplo, kikin ñuka imamanta Diosta mañana kashka Éxodo capítulo 9 verso 29. Chashna nikpimi Moiseska kashna nirka. Kan nishka shinallataj ñukaka kay pueblo manta lluqsichishkawanmi mandak Diospaqman makikunata wichichutashpa mañasha. Chashna ruraqpimi ñamana ashtawan khulun nishpa achikninga, ñamana ashtawan rundunga.
Chayta rurashkata rikushpami kay pachaka mandak Diospaj kashkata yachanki. Shuktik ejemplo, kikin ñuka imamanta mañana kashkata rikunchik, Segunda de Samuel capítulo 24-25 pi. Chashna randishpami mandak Diospajka shuk altarta chaypi rurarka. Chay altarpimi Dios mankushpa tukuy rupachinatapish, mandak Dioswan alli kankapaj kuna kashkatapish kushpa rupachirka. Chashna rupachikpimi mandak Dioska chay llaqtamanta mañashkataka uyarka. Israelkunamantaka chay hatun unguika ansurirkallami. Imatik tukun kikin ñuka Diosta mañakpika. Nikurkanchik kikin ñuka Diospi krishkata, Diospi shunguta churashkatami rikuchinchik Diosta mañashpaka. Dios kushikunmi, Dios chaskinmi ñukanchik mañashkata. Diosmi ñukanchikta musukyachinka, payta ñukanchik mañakpika. Payka tukuyta ruritukuq, tukuypaj hawapi hatunmandak kashkata entendishun y paypaj munaypi ñukanchik yaykurishun Diosta mañashpaka. Chaymantami maybalik Diosta mañana. Shinashpaka kutinllatik nitukunchik Diosta mañanaka imatik kan ashayachishpa. Nikunchik shuk pungu wichkashkata paskana shina. Dioswan apanakuypi, Dioswan kikin ñuka comunionpi kana apanakuyta charinami kan Diosta mañanaka. Chaytami rikunchik Jonás capítulo 2 verso 2 pi. Diosta mañarka, Dioswan kutin comunión kallarirka. Y chaymi kan Diosta mañana. Capítulo 1 pi Diosmanta mitikunata yuyarka, Diospi mana krirka, pay munashkata rurashanirka. Kutin capítulo 2 kay verso 2 pi karikuitukunchik Diosta mañan. Paywan kutin apanakuyta kallarin Diosta mañashpa. Katikpika Diosta mañanaka kanmi ñukanchik shimiwan rimana, parlana, yachaksiyachina ñukanchik imata yuyakushkata, ñukanchik imashina kashkata. Ñukataka mama kucha chakipimari shitawarkanki, timburikuq yakumari mishpurka, kambak yakukunaka kayman chayman kuyurishpamari ñuka hawata pasarka. Kallarishpa parlakun willakun pay imalaya kashkata, pay imashina yuyashkata. Chaymantami kambak ñawpakmanta shitashka kashpapish, kambaklla sumak wasitaka rikusharagmi nirkani. Yakuka tukuymi mishpurka, hatun yaku ukupimari karkani. Yaku mismakunami ñuka umapi pillurirka. Pay imashina kashkata willakurka, rikuchikurka. Chaymi kan Diosta mañana. Y chaytami ñukanchikpis ruytukunchik. Chaytami ñukanchikpis parlaytukunchik. Imashina kashkata, imashina ñukanchik yuyakushkata. Chaypu washaka verso 6 pi ñukanchik problemakunata, ñukanchik kipikunata aparikushkata shina shuktikyachitukunchik. Urkukuna chakimanmi uriyarkani, ñawiñaypaq ashpa tapashka shinami karkani. Chashna kakpipish ñukata mandak Tayta Diosa kanmari ñukataka pambashka ukumanta llukshichiwarkanki. Paypaq llaki, paypaq problemapi musuyan, shuktikyan. Diospaq makipi churan, Diospaq makipi mingarin. Verso 7 pi rikuitukunchik paypaq wakcha almata Diosmun mingan. Ña wañukrishpami kan mandak Diosta yuyarirkani. Ñuka mañashkaka kambaklla wasiman uyarishka tagmari. Chaymi Diosta mañana. Tukuripika rikuitukunchik Diosta mañana. Jonás Diosta mañashkapika paginishka, Dios solo paginishka shimikuna tiyaskata. Mana huchachikun, mana kijarikun, mana nikun kaypi mana allikani, imamanta ñuka kashnakani, imamanta kashnatukuni, mana chaytanikun. Ashtawanpish Dios solo paginin. Ashtawanpish Diosta alaban. Chaymi Diosta mañana. Ashtawanpish kantaka ñuka shimiwan kantashpami alabasha. Animalkunatapish kushpa wañuchishami kanman imata kushanishkatapish kushatagmi. Mandak Diosa kanllami kishpichik kanki. Achka kutin ñukanchikpish kayshina mañashkanchikmi. Mandak Dios ayudawi. Kaymanta ñukata ayudakpi, kaymanta ñukata llukshichikpika kayta chayta rurashami nishkanchik pero mana paktachinchikchu. Jonaspaq mañashkapi kay yuykunata charitukunchik. Kayshinami ñukanchikpish Diosta mañana kanchik. Paymanta karuyashka, paymanta laduyashka kashpa. Paywan ñamana chay comunionta charishpaka Diosta mañashpami paypaqman kutirina, paypaqman kuchuyana kanchik. Jonás runa hatun llakipi karka, problemaspi karka, pero Diosta mañarka, musuyarka, shuktiyarka, shukatik oportunidad tiyarka paypaq. Y chaytami Dios ruytukun kikinpaq ñukapaqpish. Diospaq ñawpaqpi ñukanchik kumurikpi. Ñukallaka ñamana pudinichu taytamito ayudawi, perdonawi ñukalla qhariyakushkani, ñukalla kayta chayta rurashanikushkani, arrepentirini, perdonawi, ayudawi nikpika, tukuymi musuyanga, tukuymi shuktiyanqa.
Chayta rikunchik Jonás capítulo 2pi. Kallaripi Dios manta mitikunata yuyarka Jonás. Kallaripi mana Diospi creerka, mana Diospi confiarka. Y hatunllaki problemas kunapi yaykurka urmarka nitukunchik. Pero capítulo 2pi y Dios tamañarka, kumurirka, humillarirka, ayudawi nirka Diosta, katik oportunidadta y Dios kurka Jonás runaman. Santiago capítulo 4 verso 7 verso 8 pichayta yuyachin. Chasnakakpika Dios yata kazuychik. Diablo taka ama rikunasichikchu. Kankuna chasna mana rikunachikpika paika kankunamanta mitikungallami. Dios pagman kuchuyaychik. Paypish kankuna pagman kuchuyamungallami. Kuchayukkuna kankuna mana alli kawsakushkataka makita mayllak shina sakichik. Kayta chayta yuyakkunaka tukuy mana alli yuyaykunata sakishpa kankunapaq shunguta allichichik. Segunda de Crónicas 38 nin kankunapish ama paykuna shina sinchi shungukuna kaychikchu. Rikushka hawaka ama kankunapaq yayakuna shina chawan yashkakuna kaychikchu. Chashna kanapaq randika mandak Diospaqlla kachun wiñaypaq chikan yachishka wasiman shamushpa kankunata mandak Diosta sirvichik. Chashna rurakpika payka kankunawan alli tukungallami. Tukuymi musuyanka, tukuymi shuktiyanka kikin ñuka paypaqman huchuyakpika. Shinashpaka kallaripi y tukuypaq sapishinaka Diosta mañanami. Paywan rimay kikin ima shina kashkata. Imata mana pakashpa payman willay kan imata yuyakushkatapish, ima shina kashkatapish payka chaskitukunmi. Shinallatak kikin ñuka pagininata yachashun. Ñukanchik ima shina kakpipish, ñukanchik imakunata apakukpipish, y Dioska ñukanchikwanmi. Sinchi punllakunapi kakpipish payka mana sakishkachu ñukanchikwanmi. Chaymanta Dios solo pagi ninata yachashun. Achka kutin kaypimi chikan kanchik. Ñukanchik ya Diospi krinchik, confianchik. Shinapish Diospaq munay, Diospaq plan, shuktik chikanmi kan. Mana kikin, mana ñuka yuyashkashinachu. Kutin wakinpika kikin mana kringi Diospi, kikin mana confianki Diospi. Shinapish ya Dioska yachan ima alli kashkata y paykatin ñawpaqman ñukanchik mana Diospi krikpi, ñukanchik Diospi mana shuyakpipish. Dios tamañashun. Huyashka Dios pagi ñukanchikta huyashkamanta. Huyashpami ñukanchik kanmanta laduyashun karuyashun ikpi mitikushpa rikpipish katingimi mashkangimi. Ayuday kanpaq mana huyaypaqtapish huyayta chaskinkapaq wakinpika shamunmi sinchi punllakuna. Shamunmi mana hawalla punllakunata chimpapurana. Ama chaykunata kanmanta mitikushpa richun sakiwaychu. Ayudaway katirankapaq. Ayudaway sinchita sharishpa kampi krishpa kampi confiashpa ñawpaqman katinkapaq. Tukuyta yachashpa intendishpa kanka ashtawan allitami ñukanchikpaqka allichishkata preparashkata charinki. Jesuspaq shutipi chashnakachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.